Pozdrav svima ljudi od Lakita. Danas ćemo snimati drugu epizodu Clash Royale. Znači, zakupimo za Grand Chest i onda ćemo da otvorimo sve ove chestove. Kao neko mini otvaranje chestova. Samo nekog te naći. Ok. Čekamo da on otvara. Ok. Ajde za... Jo bože, pusti se neku babu, što ja znam. Ok, ovog lika, ok, imamo za Crown Chest, ne znamo sad recimo ovog lika da pobedi. Samo moramo čekamo kartu. Ok, nema princa. Šta ostaje? Ajmo. On ima mnogo jeftine karte, to je problem. To mi je... Ajde. Ok, malo sam mu nešto staviti. Piču. Ovo neće biti dobro. Nekako da pustimo. Ne, samo princu da ideš tamo. Tako. Ne. Ajde. Ajde, dva puta, 1, 2, dobre. Ok, znači 2, 1 i sve. Ok, ajmo da otvorimo ove chestove. Ok, evo prvi chest. Ok, ajmo još 1. 208 golda, 2 gema, 1 spirit weapon, 2 skeletona, 2 miniona. Šta je bolje? A ja ću kažem da je bolji Crown Chest. 96 gold, 3 arrows, 3 bombera, 9 archera, 2 raketa. I idemo Crown Chest, 71 gold, 4 gema, 6 skeletona, 9 barbariana, 15 bombera i 4 musketara. Ok, što mi možemo da upgradeamo? Ajde da upgradeamo neku glupost. Koliko košta? 2000, pa... Ajmo njaka. Da, njaka.
Nije samo... A ne, glupo. Znaš šta, pogledat ću Bavarian Hut. Ok, to je to od ove epizode. Ako vam se vidjela, ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u sljedećem. Ćao!